Salabonani bantu bathina. Lenjani? Thina amakhosi asena buthongo. Thina amakhosi asena buthongo asokwazi ulala. Siyahlobayela busuku. Siyahlobayela. Sihlobayelisa ki Betway Premier League. Betway, you need to acknowledge what you did. Wena le PSL. Ngeke sithule sikhona bona hore sitlhelwe ke lona. Game ya rona le Richards Bay sitlile ke lona Betway. Sitlile ke lona. Ena sa thola ka bathi thina sinoma sento thina amakhosi sikhuluma kakhulu. Khona manje lona lo khona thina la mipeto ya nete ya thina asikhona ulala thina amakhosi siyahlobayela sihlobayelisa ke 2-0 ya Richards Bay ene ezenza ukuthi ikhosise ke lona. Betway lona le PSL lenza kanjani ukuthi Kaizer Chiefs idlale ko channel 247? Lenza kanjani ukuthi kuri lento leyo I distractile ma players athina. That's why sisakhona win. Mara bathi sithule mosendo. Muntwana osakhaling uzoswela ethari. Thina ngeke seswela ethari sisibhekile. Ngeke sakhuluma manje. Betway lizitlile lena lona le PSL lizitlile ke lona lenzile gore ma player athina asa focus. Just imagine bathi Kaizer Chiefs ingolo kanje idlala ko channel 247. One le sa tsatse di team yana tse di mo PSL la sisa kwa thina sa dlala mo channeleng ya thina 202. Ke channel ya thina yo 202 ke channel as team ezinkulu le isa Pirate aya khona ira le 90,000 le ba ise ko stadium sa thina. Sithole mo sendo thina seza kolong. Ke mina ngebe si winile henge re dalile ko 202 lona le sisa ko ntwe ena se go khuluma. You need to acknowledge mistake wa lona. Wa bona ka mkholenza ngateng kancane la vela. Sikhalenyana Chiefs izobe replace isipopo eTV. Le ka wa bona ka mkhoyile ngoteng after mode ba re takalane se same replace ke Kaizer Chiefs. Izinto lese senza re le bekile ra bona re lenzana. Mara le fona go se jumpisa mara thina makhosi amakhulu sa bona. Ke cela lona PSL le Betway le soxolisa la. Sizoyithatha xolisa lona sizoyithatha. Asore se kwatile kakhulu asa kwata. Mara thina le Richards Bay sitlisile ke lona ka move game ya thina le ise go channel 247. Bantu ba bangamana channel 247. Ke bo mama ba ibukelang. Hey sitsona tse bo di rugby le dikoloi tsa racisa le ding. Team enkulu wa kwazi tila kwazi team la kwazi team le so sihlalisa go channel 247. Isa yenza ntwe. Ke ona ntwe ise go re lose because the player has never utlorotela go 247 ba lose focus. Ake thandi ntwe se fona le cela mtshwarelo manje cela le mtshwarelo zo le tshwarelo ango